acara single painter. Woi, pol-polan main kroto. Tidak main esen lah. Banyakin kroto saja, umpan murnian. Lampak full, 40 lampak. Tiket 200.000. Wah, makan nih. Yang kalah 3 ekor. Udah diuk apa Dedi? Itu black core kayak dia nanti total nanti mabret. Ngot pindah diuk. Pokoknya mah menang lapak alus sebat bitpet ya single painter. Auk loba ya. Peserta full 40 lampak. Canda ratang sorena ya. Aduh, nggak ada kecak mulai ya. Ngelekep teh hujan. Wah.